Pemirsa yang di rumah dan juga adik-adik, kita akan melihat ayat-ayat yang sering dibacakan pada Jumat, yang sering dibacakan oleh alumni-alumni pesantren-pesantren karismatik, yang sering kita nyokalon pembacaan ayat-ayat dalam urut Jumat. Ada dua ayat yang sering mereka baca, bukan mereka tidak bisa hafal Al-Quran, tetapi saya sudah melihat sendiri yang bahwa mereka pun sangat jeli dan antusias dalam membaca Al-Quran pada tiap waktunya. Tapi yang namun kenapa mereka harus selalu membacakan surah Al-A'la, kadang juga surah Al-Asyiyah, karena sering kita melihat kalau anak-anak lepas pesantren di mana saja, lepas pesantren kita melihat takalan tabi-tabi nak membaca ayat dalam sembahyang Jumat. Sering takalon hana lenacit yang lun yang salut hat hana baca irama tak medih le urang-urang daya, tetapi mangat ada dengar hana cok gaya Timur Tengah pi, hana cok gaya Barat pi, hana cok gaya Lebanon, hana cok gaya Turki, hana cok gaya pokoknya hana cok gaya dia lah. Lagi nak royu sering tak dengar-dengar, tapi mangat tak dengar. Sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Dan nanti baca ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مثفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Allahu Akbar. Sering dah dengar bina manga, dia tengok tengah orang ni pe pong na. Babe dia dah matrah nanti telat jam sudah. Handa pupi. Ya, luar biasa. InsyaAllah pengajian bak malam Jumat tiap malam Jumat yang kita laksanakan di layar televisi Aceh TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu siaga penuh untuk menjalankan program-program yang Islami dan program-program yang bernafaskan Islam. Inilah TV Aceh, kebanggaan bagi orang Aceh. Yang mungkin hanya di sini yang dapat Ayah Lut kebersamaan dengan drone yang di rumah Abang Madumir dan di warung. Terima kasih kami ucapkan kepada adinda-adinda kami yang di MC dan juga kepada Mas Dani yang selalu siaga penuh dalam mengaktifkan kamera tepat sasarannya. Dan juga terima kasih kepada security dan keamanan-keamanan. Kami ucapkan di mana kekurangan Aceh TV dari direktur utama sampai kami yang bawah-bawah ini. Di mana kekurangan mohon maaf beribu maaf. Hadanallahu wa majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habibu salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Habibu salamun alaik, salawatullahi alaik.